Kibahi hasem usamla perskem langkar kerang abson snem nasional umroy nongra kira sumara ebek badon bayatu badon kejing semaha kanu jaka namar bayo dai kamet jong u Hendrai hadin kejing mi jong ki ban lai wat kleng jaka khamtam saudong kepung umyam kum shamaudun umbil molondep bat umyam kim lap dak setia u samla perskem lang raja klep naduk apnu tarik naitung ajab sanah kaba katkum jing yatu ibayeng Raya tu bagi beriu kira pentip bawa ngam jelop apa kepung umyam. Hendrai wat hadin berawat lagi bolsok kala sitaya ai klem lap dak setia. Kini kira pensuba julu lagi bahaya hasam yang u bakalak bandai penbanda kumbai pat ke jingjia. Mentaka sengiru kira akhir syaka pung umyam syaki klau ke molondep sya umbil sya umyam. Kam tamah ke jeka kira yo jingtip badon kanu ke jing sema hendrai kim lap dak setia. Ubak kerunding nang besar oleh tu bagayeng kera persyang wat la katu kat disengi kat bala la kebor hendai kampat lap setia bat kera pentip ru sika sinong nongra amroi ban kerpat bakan yarap ban dai wat sinong lang yau ni usamla bat yam tahi kidang ap naka rai jong sinong ha kaju kepol ya tu balayo ikran USP ka iskat sehil ba bibix im ubala bensiat ban tukit benia hagi pluit bakam rangba ya kene kam bat rakelmen bakan nong ke basaiso Namar baka jing tekit jogi pulit ke molai police station kam simla ajub kejubab ke bahon ya bahayeng. Naduk bangi bang la yok ke report naik polis bakam biang tena kaliang jongi ki kayeng ki bahayeng la ya wat ya kam nak menteduk menin kasi bat mata kasi ru ni dang ya wat hi te ni kerman skam hi ken kaliang jongi nomor ngin susong nom sonang de ni dapat si dak mesim jog jing sokuman hadian mengilap phone mo syaki polis syai SP survey ti ong bai kani kam la IT nai we paniki officer dengan kerman scam ba le se ngin sa le kendu yi nomor ka plan jongi ki ong ba la sya ka sing le kendu yi DGP ban pak pek benya habi de kani kapta bat ban kendu ru SP ka belong menta sing la yo bor ba nak kaliang SP la han over nak siwe pat officer habi de kani ka case ke jongi teng kerman scam nak kaliang jongi insa sim kia dia kejing liwat kejungi ru kalong ba namar bakidon kat tu kat ningut moh le se yo ngoi kejing long ban kata kejing super kejing sma kena kaliang jongi lak persang bandai ski molondap nang ta ko umyo nang ta kanika umbir ban lap ksai habi de kete namar bangi tinggal sutu mon ong IP kani kam desu mon ong ba kajing ngam ho kajing ha ho namar mila kat kum kajing lap jongi hi kalong ba kani kala tika insya penyap ya ubah yang jongi de nak kata kadau ni sawat sikilom sikiwa ni sa haduk mentar kajing pemhun kajungi paling ong ki officer ba moh ba de in charge ba pek ya ka investigate dan moh ba pek ya ka kam kajungi ba in sim kia henry ka report jongi ba kam ya hap kan ka ka e ka bang ni mut de nak kata kadau nak kalian kajungi ni la pelan hi ba ni lai kendu ba chu minister moh ban pentep habi de kini pentah de nak kalian kajungi kum kayeng ni la pha ru kajing tho sa kasnong ban nak kalian kasnong ru kan sa yasnok tilang hi banwa te ngatrai mata nani la syai ka singkil sa ai ka report hakno ka singi banyawat te kumju nak kaliang ka jungi kum kayeng ro ngin saya pengkip ya barok tikur bangin jawat te ngikran scam pat lese la ka jingi kendu tingil nak kaliang ki officer ti binya ba habide ba kanika benta pat lese kan ngin senang ya perkhat pat habide kata mamtangin le chilo man le kendu ya i madam iba shimti ban in chat thama habide ba kanika kes ka jungi